ngasi ay phone ki patungan tungan bu manipuri si phone sing digi maru oi bi pauk sing khonga saraga manipur top channel gi meke digi mem da thamjagi ahan bada NPP su state assembly election gi namai takhat phaukhre lengak semlak pada NPP na maru oi ba thodang lawrakani Y Joy Kumar kumza English ngani ga kungani thogi February gi aroi bu sayola pangthok laba yai haina panariwa taragani thoi supa manipur legislative assembly gi mikalda NPP na sauna mai pak ya bi oi thokpa leibana lengak sembada party asigi maru oiba hengalakani BJP gi lengak paiminarabasu miyam gi interest sokadabu oirabadi NPP na tongan ba phirep adumak lauduna lakli makhatanasu laukhigani haina deputy chief minister Y Joy Kumar na phongdokre Ketrigao AC की मनुसन ब केत्री अवांग लाइकाई द नेशनल पीपल पार्टी केत्रिगाव ब्लॉक की ऑफिस हांगदोकपगी थौरमदा चीफ गेस्ट ओइ की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जोय कुमार हाई अवांग नोंपो स्टेट लैरिब मियामना मयोगनरिब खुदोंग सादब मयाम मसी कोहनबदा मतेंग पांगनबगिदमक NPP असि थौरखिबनि मणिपुरगी हौखिब पार्टी असिना ngасidi अवांग नोंपो स्टेट सिंगी मियामगिदमक थबक तौबा नेशनल पार्टी अम ओइरे अवांग नोंपो स्टेट सिंगी मरक्ता मागी इंटरेस्ट येंगलगा अमगा खनादुना लैरबदी अखोय मांगलोमदा संक्शन मंगमलोय हौजु अवांग नोंपो स्टेट सिंग असिदा लमखाईगी वाफमदा उंखनादुना लैरि मसी थादोकप मतम ओइरे हाइन जोय कुमार मखातानासु फोंदोरखि अतोपा पावमनमो ट्राइबल अफेयर्स की स्कीम सिंग यूनियन मिनिस्टर न रिव्यू तौखरे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट थारकलो अहेनब फंड पीरगे रेणुका सिंहा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की सेंथंग मखारा मणिपुर की सिंगमी सिंगी चखत थौरांगी दमक सेंफम क्या थादादुना पाइखलिब स्कीम सिंग यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ट्राइबल अफेयर्स श्रीमती रेणुका सिंहा न रिव्यू तौखिबग लोइना हानगी लोइसिंदना लैरिबा प्रोजेक्ट सिंग लोइसिंदुना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट UC पिरकले सेंटर अहेन सेंफम थादरगी हाइन फोंदोखरे इम्फाल की क्लासिक होटल पांथोखिबा रिव्यू मीटिंग अदुगी मतंगदा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेणुका सिंहा न पाउसी एसिगा अखनना उनबदा हाय मिनिस्ट्री न लमदा मसिदा सिंगमी मियामगी चखत थौरांगी लौसुबगी मखल मखा क्यागी ट्रेनिंग पीनबगी अमदी हिंगनबगी लंबी पीननबगी दमक पीथरिबा फंसिंग अदु करमना सिजिनरिबगी हाइबदु यंगसिनबा लाकपनी ngasi review meeting adura Manipur gi tribal affairs and hills department gi maikidigi thengnari bi issue kaya chief minister ga unaraga wari sanaramgani amasum Manipur gi singmi singi sakwa thorangi center da sel gi award palaiti haiki ngasi gi review meeting adura state laingakna paikhatliba thabak singa sida so thaba madi matam chana loisindaba thabak kya lairi thabak singa du athuba matamda loisinduna utilization certificate पिरकलो मखाताप सेल पिरक लगे हाइन मिनिस्टर ना हाइखी हाइन स्पाउस ना फोंदोरकले अतोपा पाव मनमु ससिनब फेसबुक अकाउंट की नुपी सिंग करन ताबा अमा फारे लैबाक ना सखंग मैखंग नरब मियमगी फोटो फेसबुक दा प्रोफाइल फोटो थमलगा ससिनब फेसबुक अकाउंट हांगदुना नुपी आंगांग सिंग ना ngahak laitana करन ताबा मियमा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम अमना ngarang फारे पुलिस ना फारबा तौंगंबनी हाइबा मिवेदु इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की थोंजु वाइखोम खोंगनांगदगी लाइश्रम निंगथेम बसै कुंथ्रागा मरी अपोकपा एल समुयायमा कवि मिवेमना माकी फोटो सिजिनरगा फेसबुक अकाउंट हांगलगा इकाय खुमनबा मांगबियाबा थबक कया मरुम तौरी हाइना पुलिस स्टेशन सिदा वकलकपदिगी FIR अमा लखोत्तुना कुपना थिगलबा तुंगदा तौंगंबा मिवेदु फाखिबनी अमसु पाउसिन हाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कंप्लेन तौरक्लिबा मियेदुगी मसागी अकाउंट गी हौजुक फारबा निंगथेमबा हाइरिबा मियेसिना फोटो लौथरगा कंगलेंगानबा खुमन हाइबा ससिनबा फेसबुक अकाउंट अमा हौखिबा जुन थागी कुनगनि पानगी सिजिनबा हौरखि ससिनबा फेसबुक अकाउंट असिना कंप्लेन तौरक्लिबा मियेदुगी फेसबुक फ्रेंड्सिंग दा ताब नुंगाइतबा वाहि वता मेसेज थाजिलकपदगी हंगनरकपदा ससिनबा फेसबुक अकाउंट नि हाइबा खंगलकपदगी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कंप्लेन तौरकपनि कंप्लेन अदुगी मतुंगने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीमना कंगलेंगानबा खुमन हाइरिबा ससिनबा फेसबुक अकाउंट अदु निंगथेमबा हाइरिबा मियेसिना हांगबा ओइरमबदगी माकपु ngarang फाबने मंगोंदगी मोबाइल फोन अनि अमसुम सिम कार्ड अनि फंगले हाइन सुपल्ली अतोपा पावमना
ꯂꯦꯝꯅ RT-PCR ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 2 ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯦꯝꯅ RT-PCR ꯑꯃꯁꯨꯡ RAT ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯀꯦ ꯔꯥꯖꯣꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯁꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ 690-979-5542 ꯑꯃꯁꯨꯡ 600-952-2527 ꯗ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 10 ꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 5 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯔꯛꯇꯨꯅ ꯇꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯁꯤꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯇꯂꯕ ꯄꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ DCꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯁꯤꯡꯅꯗꯨꯅ ꯄꯦꯇꯤꯁꯟ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 19ꯗ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ DCꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ COVID-19ꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯇꯕ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ COVID-19ꯒꯤ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯁꯤꯡ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯀꯣꯝꯊꯣꯔꯛꯄꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯁꯪꯒꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ MGNREGA's ꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯗꯕꯁꯤꯡ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ DCꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯀꯦꯁ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯇꯧꯅꯅꯕꯁꯨ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ DCꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ DCꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯊꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯄꯤꯇꯤꯁꯅꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ DCꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯃꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯟꯇꯦꯝ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯕꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ DC ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ COVID-19ꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ 60% ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ 45% ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 25 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 1,49,368 ꯌꯧꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯗꯣꯁ ꯑꯃ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯁꯤꯡꯅ 1,19,909 ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯣꯁ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯁꯤꯡꯅ 13,368 ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯊꯥ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯉꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯔꯝꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤन ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯃꯥꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯂꯩꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤन ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯅꯕ ꯈꯟꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯍꯤ 19ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯉꯥꯡ 10,000 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯔꯥꯖꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ COVID-19 ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯍꯦꯛ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯦꯕꯇ ꯆꯍꯤ 19 ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯉꯥꯡ 10,000 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ 6 ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯀꯦ ꯔꯥꯖꯣꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ COVID-19 ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯌꯣꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯀꯦ ꯔꯥꯖꯣꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯝꯐꯦꯜꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯞꯊꯜꯃꯤꯛ ꯁꯦꯜꯗ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯋꯦꯕꯇ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ 59 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯦꯕꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 23 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯉꯥꯡ 199 ꯅꯥꯈꯤ ꯆꯍꯤ 5ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯋꯦꯕꯇ ꯑꯉꯥꯡ 703 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯦꯕꯇ ꯑꯉꯥꯡ 2,963 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯆꯍꯤ 15ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯒꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯋꯦꯕꯇ ꯑꯉꯥꯡ 2,759 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ 12,967 ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯍꯤ 19ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯒꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯋꯦꯕꯇ ꯑꯉꯥꯡ 3,000 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯦꯕꯇ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯉꯥꯡ 13,967 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯋꯦꯕꯇ ꯆꯍꯤ 15 ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ 2 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯦꯕꯇ ꯑꯉꯥꯡ 4 ꯄꯨꯟꯅ 6 ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯥꯏꯆꯠꯀꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯐꯒꯠꯂꯛꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5 ꯁꯤꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯛ 8 ꯃꯩ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥ ꯍꯥꯁꯥꯎ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ
Dimasa National Liberation Army DNLA gi kedarni singnabasingna pot puba truck singna numai kapsilak pada truck adura tonglakhiba miyoi manga sikhibaga loinana truck taret mai thadok tuna amang ata thon kriya haina agency dagi phangba pauna hairi pausina makha tana hai thaudo si Assam gi kunung Guwahati dagi kilometer sani rom lapna leiba mafam asida ngarang numidang thokibani cement amadi kaila puba truck sing aduna district asigi Rangir Bill Mapai Yorokpoda Numidangi Pung Nipan Makhairom Tarakpada Kulai Pai Bising Asina Numai Kapsilakibani Sohari Police Tagi Pama Paugi Matung in a Taudo Wasita Scenery Kulai Pai Bising Adu Luna Yadaba Lahulup Ama Ojiba DNLA gi Kadarni Oigani Haukiba Metada Karbi Anglongi Dansiri Iriada Security Force na DNLA gi kadar taruk hatkib laikibani thaudo sigi matungda larulup asina laman khumnabagi mawongda lalong kaya marum yatuna lakibani DNLA asi kumja English ngi taraga mapanda semkibani hadiba larulup asigi kadar sing asi Assam gi Dima Hasau amadi Karbi Anglong district loinana yumlo naba Nagaland gi mafam kharada laiduna Dima sa phurup ki ningtamba taliba lup amane paw sigi matungina thaudok thokphamdagi kapthokraba numai maruk kaya amasu phangba ngamkhi haidi amasum thaudo asi thokraba tungda Assam police amasum Assam rifles ki apun bukhutpu na singnaba mafam kya da thibu humba gi thabak kya kanna sathari haina palli amasum makasa thajarak poina topa marui I pausing myam pizage myam loi foktaminasi makasa tharak poina topa marui ba paw khara namu border fencing lana khahalabadi jun taraga nipan gi hena sawbi ihogi sem sare UCM India lengakna tauningba tauribra natragana Manipur lengakna ayaba piraga aranba mawongda border fencing khalabra haibisi singnada bangamde United Committee Manipur UCM gi president Joy Chandra konthaujamna lusingba team amana ngarang Indo Myanmar border manaki Kwakha khunauda leiba border pillar number 81 amadi haujuk border fencing khanabagi thabak paikhaliba mafam sing yengsilubaga loinana karigumba aranba Ngamkhaigi paring the border fencing khanana bohona raglabadi UCM na jun taraga ni pandiki hena sawba ihau amagi damak sem sadun laire haina phongdokre UCM gi president na lusingba khongsat adugi ahan bo oina border pillar number 81 yengsin kibada committee asigi president Joy Chandra konthaujamna matam kyagi mamangdagi sayena duna lairiba border pillar number 81 asi Manipur gi lamkhai manungda kilometer ahum lom sangsinduna yungshilambani haiki Mana makata na hai border pillar asi permanent oiba pillar nati asengba pillar di haujik yungni ba mafam asidagi leba anigi taina pa paring da kilometer ahum lom sathok laga yungada ba asengba mafam lei haibisi hanadagi hauna Kwakha gi khunja singna haiduna laklibani masida handak border pillar number 81 asidagi khara satlaga border road task force BRTF na border fencing khanbigi lana Thabak shuba haurakli basi Kwakha gi khunja singda UCM na makhoi gi thaba asi thingna ba haiduna lakhibani masida mafam asida lairiba BRTF na border fencing gi damakta thabak shuna ba khona ragli basi UCM na matam super yaba ngamloi hainasu phongdokhi hairiba mafam asida hana Survey of India gi official singna border pillar number 81 asida laktuna yengsin ki ba laikhrabani masida natana haujik lairiba mafam asida gi kilometer ahum sathoklaga hairiba pillar si lairami haba mafam phawba khunja singa puna satuna yengsin basu laikhrabani so hairi adubu sayenariba mafam sing asibu ngasi phawba final oihandana lairingai sairakta handak border fencing taunanabgi dama BRTF na paikhalagdi thabak sing asi UCM na yaba ngamloi hairi henasu pausna makhatana phungdorakle amasuma to papauksi amadana asumna headlines oina phongli covid na laikhidaba angang taruk sure thar web laglagasu mayukna ba thorang tawre Dr. K Razo anaba case sahumga taraga mathoi thengna ki aduga miyoi ahum laikhidre haibisini atopa pawmana district self protection officer mapan gi wathok high court na interim order pikre Social Welfare Department na district self protection officer singi oina regularization pikiba miyoi mapan gi order adubu cancel dabiyu amasum loisang asigi secretary na tha asigi ahum da thokiba order adubu zanahan biganu haidunu High Court of Manipur da loisang asigi employee kungani thuina
पुनसिनदुना फाइल तौरखिबा सिविल रिट पिटिशन अमा कोर्टना खन्नरबा मतुंगदा लोइसिंग असिगी सेक्रेटरीना था असिगी अहुमदा थोखिबा ऑर्डर अदु केस असिगी मथंगी नुमित सेप्टेम्बर 19 फाउबगी ओइना इंटरिम ऑर्डर पीदुना सनहंदना थमख्रे पिटिशन असिगी पिटिशनर सिंगना लाइफम खुनौ मयै लेकाइदिगी माइबम भारत मैतै सै कुंथ्राग निथु अपोक्पा एम December amasum atopa miyoi kunga mathwini makhoigi petition asigi official respondent singna state of Manipur gi maikei gi principal secretary social welfare amasum loising asigi director ni aduga private respondent singna loising asigi district child protection officer taraga mathwini hainisu paus na makatana supalli amaromda atopa paw mana jail da manga thajinkre imphal dagi more tamna pungna na bo honaramba covid vaccine sing ओइना सिजिनरिबा रेमडेसिविर अमसुम कोविड भाइल कया कोनना सिंजमै पीएस ना फगलबा मतुंगदा ngasi फावबा मखोइगी कस्टडी द रिमांड लौदुना थमलखिबा मिगे अहुम चिफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट ना मखोइ अहुमगी माइकेदिगी बेल पिबिनाबा हाइजरखरबसु जुडिशियल कस्टडी द रिमांड तौख्रे ngasi कोर्टना जेल थाजिनखरबा मियोइ सिंग अदुदि मोरे वार्ड नंबर 5 मुस्लिम नगर मखा लेकाइदिगी एमडी फिरोज खान से कुंत्रा पक्पा हेफाजाउद्दीन मुस्लिम नगर मयाई लेकाइदिगी इमरान खान से सैकुनगनी थुए अपोक्पा लेखिद्रबा अब्दुल्ला अमसुम बिहारदिगी रूपाम हल एस आनंद सैकुनगोम द अपोक्पा आरपी गुप्तने अमरोमदा सीजीएम थौबाल ngasi जेल थाजिनख्रबा नुपी अनि अदुना रंजिता सैकुनगमंगा मपुरोबा अब्दुल कलाम संगायुमफम सबलेकाय अमसुम संगायुमफम पखमयुमदिगी Rasijan sahi nifugotret mapuroiba ayazudini makoi ani tha sigi kunda ten tha lambi da asibak sang wena fangkiba Amir Khan sai kuntra mga apok lekidraba Ayub Khan sura makhai lekai gi misi ki case ka mari lenina fagat khibani hainisu pawsina su fungdorakli makhaza thrakpo na to papa manama ZEO office amasum school sing matam kaktana thong thingjinkre Jiribam district leribi school sing ozagi award pa leidingai selected Jiribam higher secondary school amadi Borobetra higher secondary school gi oza sing transfer tawkibadugi muhut singadaba oza thabira u natragana transfer order adu revoke tawgudabani haina mari leinaba authority sing da thamki wafam thabak oina pangthok piraktabada yaningdaba phungdoktuna MSF Jiribam district committee amadi Koki student organization KSO Jiribam amasung Tamenglonggi thaumi singna Jiribam gi ZEO office amadi lower primary dagi higher secondary gi thakta level school sing matam kaktana thingjinkre Iramasi gamari lainana MSF ki Jiribam district committee ki president Atom Ranjit Maitaina hai kibada Jiribam higher secondary school amasum Borobetra higher secondary school singasigi oza watun leidingai sera asida oza khara amuk transfer tawkiba dugi muhut thabira u natragana transfer order adu kakpinanaba matam pijakhrabasu thabak oina mari leinaba authority na tawbiraktabadagi ngasidagi hauna ZEO office amadi school sing thingbagi khongjangasi jangsinbani nominini gi manungda Jiribam gi award pa oza thabirakpa natragana transfer order asi kaktrabadi hena kan makhongjang jangsingani hainasu phungdurakli haina paw sinasu phungdurakli amaromda atopa paw amana Jenims ta ahomba kya purakle kumja English nganiga kunga mathogi July 8 gi Professor L Debiana Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science Jenims ki director oina stars buki badigi haugiba tha ahum makhai gi matam asida Jenims ta ahong ba kya purakle haina Jenims ki teacher association ki president Dr. Hais Kulabidu amasum general secretary Dr. N Kumarjit na punna khuyak biduna thadorokpa serol amana phongdorakli serol asin hai Jenims ki director Professor L Dibiana Red Zone sing yauna Jenims Hospital ki COVID block ahumda hakthing nana satunu yengsin magaloinana healthcare workers singi pukming thawat pagaloinana patient care service ta improvement piba ngamle masigi sumatakta Jenims ki employees singi service condition fakat han bagaloinana Jenims ki campus dental college amasum Jenims Hospital bulu na thamada improvement piba ngamle Jenims ki campus ta usara sing thabaga loinana hospital amadi administrative block ki working atmosphere su hanadagi fibam fakat han mangamle
Manipurgi CSO sing amadi stakeholder khudingmaknasu Jenims-pu hena chawkhatpa puraknaba hotnabada tengbang pibiyu haina Teachers Association Jenims ki makhedigi appeal tawjari loinana institute asiki thabak thoramsing ningthina pangthoknaba hotnabada kanagumma miyoi natragana group na pirakpa ayat apan singsu yamna serious oiba miyeng thamgani haina su sirul duna phongdorakli Pausi lusilakpoin state sigi wang mada thokpa aten ba pau khar ke myam na thamjage angang kidnap tawda siena ba miyoi taruk fare Assam gi Kotrajar district ki Bismudi police force na konba Seral paragi manung hanjin ba mapam amadagi sahi nauribi nupi masa kidnap tawda siena ba miyoi taruk fare haina Kotrajar police na phongdorakli hiram sigmari lainana Kotrajar gi superintendent of police Pratik Thubena phungdokhibada faraba miyoi taruk adugi manungda home guard amasu yauri makhoi tarukna bolero car amada sahi nauribi nupi masa adubu faduna puna bu hotnaram khibane thaudo aduda faraba sing adugi manungda amadi Kotrajar gi dotma khunggangdigi Muhammad Faruq Abdullah kawi haina khangmangam hairiba miyoi siga nupi masa asiga Facebook ki khuthangda khangnarakibane makhoi ani Facebook ta khangnaraba matung Abdullah na mahak masa YouTuber amani haina masak takwa loinana video shoot amagi dabak nupi masa adubo selala para picnic spot satminasi haina hoki nupi masa adu su mahak thajaduna thulaki tungda makhoi taruk aduga loinana nupi masa adu bolero car aduda lakminaki adumainama makhoina saral para picnic spot satpegi muhutta Kotrajar tamna thaurakibani haidi haina su pau sina su phongdorakli Lusilakpoina tentakpa pawamna gang rape case engineering mahiroi mari senaramgani singnari Maisuru gang rape case mari lainana maruoiba khongthang amada crime adubu thijilliba special team na hangwoiningai oiraba thaudo adugi maruoiba langla langjinsing phangbangamkhre sourcing matungina case adugi matangna police na Maisuru leiba maming lairaba engineering college amigi mahiroi mari da miyeng sangba hore haujuk police na crime mafam dudagi makhoigi tower location sing khangmangamkhre police na suspect sing du thibada phangmangamkhide amasum mahiroi mari dugi college da satuna yengsilaba matungda makhoi mari thaudo do thokiba matung mathangi numit yum se kaisa pangthokiba exam yaukidi haibisi police na khangki adumoinama Tower location singdagi makhoi lebak pokpa numita Maisuru da lei haibisi khangki haina su pau sina makhatana phongdorakli amasum haujikoinadi matang se luisinjaragi and thank you